voin hi July ni som pasari sang ni som ni le pakhat inrin ni ania tunchuma chuan Myanmar pum huap lockdown chungchang le Burma tol chung boina thil thleng langsar zual tarlan na kan nei le don ani Military Council sarkar chuan COVID hleng tho thumna aron hluartak chiama wangin rampum huapin in khar khip na khau jok total lockdown chu July ni som pasari atangin ni som ni le panga chung apuang ta nimin khan Myanmar ma COVID hleng awangin mi za somli le panga innun na anchana February ni khata tanga Mipui sarkar laka thunei na anpong lak nuin thihna tamber chumani military sarkara an secretary chuan ni som pasari le ni som pakwa hi public holiday ania ni som ni hi muslim sakwa bemi te ta na ni thiang hlim I tani boka ni som ni le pathum hi buddhist ho ni thiang hlim wa so full moon holiday pa ngai shim ania wangin working day chun ni som ni le panhi hi public holiday atan puang lolo in ni som pasari atanga ni som ni le panga chung zong sarkar chol den chenin total lockdown hun chunga tan puan anitani lockdown hun chungin COVID hleng darzel tur laka khautakin SOP dan siam te chu Mipui ten anzom angai dona dan bo chia te chu semna lekko anniang atibokani mei thla top don na atangin coronavirus kai thar atho thumna hi Mipui zinga alwar chana Myanmar ma township subdivision level zathum somthum omzinga zani somkwa le parukhian shi an kai tak beka wangin Myanmaram za somkwa vela shi hi adartani COVID hluarna anasatna ber Rangoon Mandalay second region le Chin San state chunga khwa zongjong chu homestay turin tu chua siam aloni to bokani nikum sang ni somni March thla ni somni le pali nulama tangin shikai mu chua tanania sipai sarkar health department chin chedan chuan nuai ni sang riat zathum somnga le pasari hi positive mu chua ni toin nunna chan sangli za somrial le pakhat ni toin chin chia ania Rangoon le chevela thlan mola hian ruang hal sen lo anlai no khom chewa wangin hei ain atam ngei rinani shikai tharte hi oxygen bur du khop an chan thelo wangin oxygen tla chamin hun lo takin enkol na dong mu mal lovin an thitalom thinani damdo intina damlo anom khat vek hloma damlo an admit thelo wangin inlama ho puile thinania tin enkol na tha an don thei miaw lo wangin in lama an ho pui nu rei vak lova an boral tlang puyani tuna chuan COVID shikai ol samchi COVID delta virus hi Myanmar ma mu chua ani to a tuna chuan COVID shleng hi Mipui zinga apuak kein adarna sa to hlea sipai sarkar enkol damdoi in lama Mipui ten rinna an ngat ngam to boxi lo awangin COVID shleng do dal tur chuan military sarkar ni lo engpole mo chak tak pui bom na le chan chua angai tak zet to hleani Chain rama tanga laklu tur COVID vaccine maktadoi rukvel hi July thatop lama ron thlen an be sei thule chung zinga maktadoi ni chu leingai lova China in Myanmar ta na atran puina tur ani atiboka Military Council sarkar hian IMF atanga andon Myanmar Mipui te tan COVID shileng malak na ta na thil thlon pek US dollar maktadoi zathum som nga po chu amman na tur soifia zolovin abo ni in event lama tangin Thomas Andrew chuan atar lang bokani COVID-19 third wave fa hian shikai adar chaktalheya Military Council ten oxygen anthunun tlata wangin Mipui ten har satna anturna salheya mithi po tu na in anlatam mai theyani oxygen du thala man tur le zalen taka man tur om lo wangin nunna chan antam tiala tlom ngai pol ten dam lo tran pui na konga har satna anton thuan soi botathung township pa tlom ngai pol pakhat chuan emergency ambulance kan phur dam lo te tak ngela po oxygen kan pe theilova oxygen om zen lo wangin minsa thiam ve zela dam lo te hi gandhi dam do ina kan phur lu thina chumi atangin Rangoon hospitala chuta tangin Japan dam do ina chumi nuwa khumzanga omna hospitala kan phur lu le thin anu fe an chen na ina kan thlen meu chuan min boral san ta thina ni ti na soi Military Council te hian sarkar in COVID-19 center le damdo in ba ka COVID-19 center danga damlo enkol te hi bithlianeya oxygen man thina nia damdo in atanga man phalchin an nei thina wangin oxygen pek na hmuna anin tlar chiam thina ni damdo ina swab test nuwa positive an mu te hi
mundanga kalphal to lovin anina an hotir ngal wat thina chu video cover po chu social media mu thein om nualani covid-19 positive te hi dam doina le covid-19 centera enkol theilo chu thukhat oxygen du khop nei lo wanga boral ta te an ni tlang puya private ta oxygen siam phal lo tu sipai pui pa ber minong hlaya khan oxygen man tur om reng thu july ni som panhi khan covid-19 in ven na le enkol na pol meeting neya asoya oxygen bur le tur om lo le thun tur om lo wanga thu thang the dar hi ti lo turania a hlep lovin kan sem chuak thina ni ti na soi bokani Mipui ta na siamani angin kan thok ho turani politics nen ain kung kailova risial na lam thu ania nun na hi alua a harsa zonga ti tu te anom chuan misual top khok an ni ti thu hi ka soi duani atiani nun rong taka che tu hi tu nge ni ta military council te hian Silaimu tel lovin Mipui te an thata ni ti in tan hlin township pa covid-19 positive pakhat chuan a soi tunari chuan Rangoon township pa oxygen in dai lo awangin thi an tam sot hle thu Rangoon township covid-19 enkol tu tlom ngai pol pakhat chuan ni tin kan in dai lo tel tela ni jan ma sa dar som pakhat vela khan oxygen om to lo ti thom kan han ria chu Rangoon khopui chunga kan jong zan khuwa hi ani ber mai a hmun ka thlen le meu chuan kan dam lo chuan min peilo san der mai ti in asoyani Mandalay hmun pakhata tlom ngai pol pakhat chuan thokham lova thi an tam ta hle mai ni tin mi an pung zela ni khata oxygen changa siam chua theina khol puya tangin civil hospital a zahni kan peanga zali siam chua theina tangin za emo za somnga pek tur ti ania kan pe thei to lo an tile box si ti na soyani ani na dik taka chuan sipai thunun le khwa kher oxygen pek chua chungchanga hian sarkar hian a hlep a chiang maya general minong hlaidan oxygen chu man tur om zel ati po chu damdo ina bituka man theile idlama pek chu alo ani thu Ministry of Health and Sport chuan atu chua atar langani mani lo khan Rangoon thlan mola ni tin mithi an pung sot leya July ni som pathum aya wadi newsin atar lan danin iwe ya mi zani somthum thingpina mi zali somni kisua mi somriat an vuiliam thu riatani heng thizat te hi adik vekem ti mu vek ani lawang bokin Ministry of Health and Sport tu chua te po hi rin ahar sa le bokani Myanmar Military Council chu khovel ram sang sangin an pom theina na Myanmar sipain an ho Israel intelligence hlui airben manase chu sipai ta na lobby ati sakna lo amu theilo wangin anna achol san thu Reuters news chuan atar langani Myanmar sipain airben manase an ho na chan ber chu US Ramin Military Council apom theinan le khovel ram dang te na inzomna tha an nei theinan ani deuh bera chumi atan chuan US dollar makta doi ni lo turin an loin rem siamani ma se tun din huna Myanmar sum don na chu US talin ram then khatin an tan cha ta ka chuan tumangin na a tho theilova lo po amu theidon tak lo wangin airben manase chuan an ha chu achol san talo lo ti siatani airben manase le Canada rama company dikenen medson Canada chuan March thla sangni somni le pakhat khan Myanmar general pakhat nen he US dollar makta doi ni man lobby na thok turin inrem siamna an lo neya mitam tang makti a hlo hialani anin rem siam dana chuan US in Myanmar chunga sumdon na kong adan cha na emo a shek na emo a hli pani chuan a soipui na man dollar makta doi ni chu adongang ti ania ma se dan lama mithiam te chuan Myanmar general te ne na tho ho chu US in Myanmar general te chunga alo shek na dan bo chiat na ani thei thu an soyani tuna phei chuan US in Myanmar Military Council te sumdon na chungchanga nasale zualin shemna le shek na ale ko meka Israel intelligence hlui ariben manasia tan chuan Myanmar sipai ho tu lok tenen in bethiam viau ma se US in chung ho sumdon na le sumnar a shek vekta ka wangin sum mu na tur anei bik talova a na chu chun tha khan a chol san tur thu Myanmar general ho chu a hria tirani ani chuan poisa ka dong theilo sen so chu atam khop mai ti na soya atir lam Myanmar general ho ne na an tho ho lai khan ariben manase hian CNN reporter te chu Myanmar ram chunga lut turin alo ruah man sakani ariben manase hi kumsang khajakwa somnga le pakhata apianga Iran namthla Israel American sumdong mi
security advisor le ziak mi ania kum sang khazakwa somsari le pasari atangin sang khazakwa somre le pasari chung khan ral thuam lama sum don na commission na athoka Canada rama chengin bungrathon chu alam na po athok tel bokani Israel sipai intelligent na po alo thok to boka kum sang khazakwa somre le pakwa khan Iran ramtan sipai thlona bathum hral chua atumna US arm export law bo chet wangin kum khatvel jet chu atang ve ren ron mana aron chuale nuwa Myanmar sipai general Hovin anlo ruai vele nunoa ma se ming chiat na lo nei to ani na le akop puiten ming chiat na anlo nei ve boka wangin an tumram chu an thleng ho thei talawani Kalimio chimlama military council sipai le PDF kalei te chu July ni sompanga chumadar somvel khan anin kapa sipai lama sompasari thiin PDF kalei lama panni an thi thu People Defense Force chuan thu chuan siamani Kalimio chimlam tinta chawphu dunoi le sikho chaklama military council sipai lut tur te chu PDF kalei mi le sa July mun vela inzar pharnen anin kapa PDF kalei lam chuan sipai ho chu bom ne na an beiba ka in ma chonin an kapa zandar sari le chan ve vel thleng na satakin anin kap ti hriatani hein kana hian PDF kalei lam chuan military council sipai atlem bera som pasari chu kap hlum theima se an lama sipai panhi chu humzo lovin an chana chu ba ka poisoi lo civil mi panhi po military council sipai lamin an kap hlum bokani tun thlengin military council sipai te chuan chawphu le sikho chaklama sipai da in an lain kul renga Mipui sahim zok nan veiwa nalama mitin phim khur turin People Defense Force chuan thu chuan siamani Myanmar ma hian kumtinin Martyr Day chu July ni sompakwa piangin man thinania Martyr Day hi do Aung San Suu Kyi pa Myanmar independence wal chuak tu General Aung San le thopui cabinet minister te chu kumsang khazakwa somni le pasari July ni sompakwa melma ten an phiar ruka an ka hlum tak hrial rengna ni ani kumdanga chuan hemini hian Aung San Suu Kyi hi martyr te thlana kalin zana chibai buk pa in pangpar ada zia thinani Suu Kyi hi ama saberatan house arrest an hren kum sang khazakwa somre le pakwa atanga sangni somin kar chung jong po khan ama lo hreng reng tu sipai sarkar ma sa ho State Law and Order Restoration Council le annuwa sipai sarkar na sel zuita State Peace and Development Council te po chuan Martyr Day ceremony ahun laya sipai dictator ten kal anlo phal sak to thinani Senior General Minong Hlai po hi General Aung San le thopui paria te thlanomna Martyr Mausoleum huna hian sipai lal thuam pham kim nen sangni somparuk July ni khat khan salute apeve to thina Military Chief Senior General Minong Hlai le Mipui te hian Aung San Suu Kyi somna ngai poi moin a chen nei na chuan Buddhist puithiam te nen Martyr te hriat rengna tuk thuan chahlui an kil ho nge nge ani Senior General Soma hun lai sang khazakwa somria le pariat po khan Suu Kyi nu do khinchi damlai khan military chief ten hetiang huna anvaleng lut ve to thinani kumin sangni somni le pakha 74th anniversary Martyr Day ai ro chuan President Win Min le Suu Kyi thopui te chu sipai ten an thunei na chu sakin nipi do an hreng reng sia covid shileng boruak nen an program chiang tak ala hriat theilowani ni sompakwa July dar kwa le mini somni le panga PM ani huna chuan chanchin chiang jok hriat ani to anga ramtana nun hlan tu te chanchin kanla soitlang le don nia